Somebody shout hallelujah. All right. Ngicela sibuke ke scripture Romans chapter number 6 verse number 2 to 11. Chapter number 6 verse number 2 to 11. Yes. Cha nakanye thina esafa maqondana nesono singabuye sihambe kanjani kuso na? Kumbe anazi yini ukuthi sonke esabhaphathiselwa kuKristu Jesu sabhaphathiselwa kukho ukufa kwakhe na? Wesafunda nje uchawe ungicela unake kahle oba ngeke ngime isikhathi eside la bazalwane yazi ngiyawuza umzimba wami uthi hayi ufuna ukucollapse ngeke ngime isikhathi eside but umfundisi uZulu uzoqedela le sermon bese siyathandaza akaze ngilala iviki lonke manje ngiyazi ukuthi kukhona into engekho ke right manje esimeni saphakathi amen. So ngicela ukuba silifunde then I won't finish a sermon ngeke ngiqede ngisho 5 minutes ngimile la umfundisi uZulu uzobe eseyaqedela le sermon le egameni lika Jesu amen. Somebody shout hallelujah. Manje ngiyezwa kusafuna ngiyongena futhi ngo9 ebusuku to 12 angazi ukuthi ngizokwazini kodwa kulungile emsakazweni qhubeka funda verse number 4. Ngakho sembelwa naye ngokubhaphathiselwa kuko ukufa. Ihloko nje salapha nje sithi Christ died for us so that we will never die again. Christ died for us so that we will never die again. uKristu wafela thina ukuze thina singabe safa. Somebody shout hallelujah. He died for us so that we will never die again. Yes, child. Ngokubhaphathiselwa kuko ukufa ukuba njengalokho uKristu wavuswa kwabafileyo ngenkazimulo kaYise kanjalo nathi sihambe ekuphileni okusha ngokuba uma sihlanganisiwe kanye naye. Somebody shout uma sihlanganisiwe kunye naye ngokufa. Fundisa uZulu uzoqedela ngiqinisile khona manje nje masihlanganisiwe kunye naye ngokufa okufana nayo. Mtshelo seduze ukuthi ngokufa okufana nayo. Siyakuba njalo nangokufa. Mtshele lo sehlele eduze ukuthi ngokufa okufana nayo masihlanganiswe kunye naye. Manje inkinga ukuthi mawungabhaphathiswanga uhlanganiswanga kunye naye. Angazi amen ukhona yini masikhonza nawe ula ekhaya kanti awumamukelanga yena futhi awubhaphathiswanga kusho ukuthi awuhlangene ukhona uphakathi kwethu kodwa awukahlanganiswa kunye naye. Ngicela umtshelo seduze ukuthi makhelwane kuyingozi ukuba usindiswe kodwa ungabhaphathiswa. Khuluma nawe seduze ukuthi ungakuthathi kancane ungakuthathi for granted ukuthi uyakholwa usindisiwe uphendukile kodwa uzange wabhaphathiswa ngoba umbhaphathisa akusiso nje isenzo nje kuphela sokuthi ufakwe emanzini kodwa uhlanganiswa kunye naye. Ngifuna ukunamathela kuleyo nto ukuthi sahlanganiswa kunye naye ngombhaphathiso sasingekho mhla eyongena ethuneni kodwa ngombhaphathiso sahlanganiswa kunye naye. Manje ke savuswa futhi kunye naye. Somebody shout hallelujah. Mtshelo sethu uzuthi makhelwane sahlanganiswa kunye naye. Yebo qhubeka chawo. Uma sihlanganisiwe kanye naye ngokufa okufana naye. Ngokufa okufana naye. Siyakuba njalo nangokuvuka. Siyakuba njalo nangokuvuka. Kusho ukuthi ngamanye amazwi sivuswe ngenxa ukuthi awusamba mawungena emanzini ungena ekufeni uyohlanganiswa kunye naye ekufeni kwakhe kodwa mawuvuka uphuma emanzini uphuma uba njalo phinda futhi siyakuba njalo mtshela seduze ukuthi mawulala emanzini uhlangana naye ekufeni ngoba into esenza sahluka ukuthi wasifela kodwa thina safike sahlangana naye ngokwenza umbhaphathiso safa after we have received him after sesikholwa safa ngokufakwa emanzini
yingakho lo yamthenwa kwincwadi yezenzo athi kwalana ukuba ngibhabhadiswe ngoba uthi sengilitholile izwi leqiniso kodwa manje kwalani ukuba ngihlanganiswe kunye naye ngoba angifuni ukwehlukana nawe wena Philip ngehlukane nawe kanti angakahlanganiswa kunye naye ngoba kudangerous ukuhamba kanti awuhlanganiswanga kunye naye. Chawe bese sivuswa kusaba njalo ukhuluma message njalo siyakuba njalo phinda lo musho ngokuba uma sihlanganisiwe kanye naye ngokufa yebo okufana ngokufa nayo yeah siyakuba njalo nangokuvuka siyakuba njalo nangokuvuka masivuka sivuka sibe njengokuvuka kwakhe. Then sengatadisha ukuthi kunjani ukuvuka kwakhe sengahamba uyocheck ukuthi kunjani ukuvuka kwakhe. Ukuvuka kwakhe kunamandla amandla andlula ukufa kwakhe kusho ukuthi ngamamazi ngesikhathi efa kukhona izinto ezifayo kodwa masivuswa sivuswe intene ezintsha. Somebody shout restoration. Sivuswe intweni ezintsha ngoba into kufa kwakhe ubeyolanda into elahlekile kodwa mayisevuka nathi uvuka sevuka nathi sesibuyiselwe intweni epheleleyo kodwa before afe khona into akade silahlekele noNkulunkulu belahlekelwe kodwa sahlanganiswa kunye naye savuswa kunye naye saba njalo nathi ngoba savuka ngendlela avuka ngayo savukela emandleni ovuko. But angikho lapha sambe yeba singe ngikho lapho ngoba sikhe phasikeni. Yes sazi lokhu ukuthi umuntu wethu omdala wabethelwa umuntu wethu omdala wabethelwa kanye naye esiphambanweni ukuze umzimba wesono wenziwe ize ukuze yonke into akade sehlule senyameni emzimbeni wethu efeyilayo ivele ingabi saba nawo amandla ngoba sesife nonamandla savuka nonamandla yena wafa ukuze thina singasafi. He died so that we'll never die again. Wafa ukuze thina singasafi sigijima sithi ngoba sihlangene nawe siclaim amandla okuphila. Kuthi there was an exchange. Tshelo seduze there was an exchange ensibini yaseGetsemane ngesikhathi ethandaza ethi akwendlule kodwa singandluli makuyintando yakho. There was an exchange again entabeni yekhanda ngesikhathi ethi kuphelele bese sesingena emthini wokuphila sesiphuma emthini wokufa owadliwe ensimini yaseEden but sangena emthini wokuphila siphila because of ukuthi savuswa kunye naye. Qedela chawe uyofika ku11. singabe sisakhonza isono singabe sakhonza isono singabe sakhuluma ukwehluleka singabe sakhuluma yonke into esemzimbeni singabe sakhuluma yonke into esifika kuyona singabe sakhuluma ukwehluleka sikubona ngamehlo singabe sakhuluma whatever ephambi kwethu ekhuluma negative backwards us or somebody backwards noma ngabe kuthiwa yini eyenzakalayo empilweni yakho kodwa mayiqhamuka nje ikhuluma negative ibuyisa back kuwena bese uyayitshela ukuthi hey wena ngihamba nomuntu akodwa kwathi angikhulume nansi language into language engiyikhuluma kwangathi ungatshela izimo zakho ukuthi hayi wena ukhuluma nomuntu okade wafa uma uza wena simo uthi uzobulala mina angisafi ngoba kade ngafa naye futhi ke sengavuswa ke emandleni manje emandleni engivuswe kuona ayisekho into engama phambi kwami ngoba yonke into engama phambi kwami nginamandla ngaphezulu kwayo nginamandla ogibela phezulu kwayo. Somebody shout hallelujah. Thixo seduze ukuthi yonke into ephambi kwakhe ayinamandla amandla ovuke ngawo amandla awavuka ngawo ngoba sihlangene naye ayikho into yakusahlula kuthi angime entweni ethi nje sihlangene naye ayikho into yakusehlula sihlangene naye ayikho into yakusehlula sihlangene naye ayikho into yakusahlula sihlangene naye ayikho into yakusahlula sengathi ungamtshela seduze ukuthi ungahluleki after the revival esibuya kuyena sihlangene naye
naye ayikho into okumele isahlule khuluma noseduze ukuthi makhelwane nanoma ngabe isitha silethana ungayesabi into ezayo ngoba lona wafa naye wavuka. He died for us in order for us to not die anymore. Oh, somebody shout hallelujah. Wafa ukuze ukufa singakwesabi, wafa ukuze izinto eziza kithi singabi nendaba nazo, sithi khona namandla ngaphezu kwazo. Somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. He died for us in order for us to not die again. Angeke safa ngoba yena wafa, ngeke sacindezelwa ngoba yena wacindezelwa, ngeke sisabulawa zigulo ngoba yena wakwentshatha ukugula kwethu konke. Thina seduze ukuthi wasenzela umusa, thina seduze ukuthi he died for us. He died for us in order for us to not die. Ngeke safa. Sewutshela uyabona mawuhlangana nomuntu ethi hayi kade ngafa. Kwenzakalani ma ungahlangana nomuntu nje uyathi njoba sixoxa nje kade ngafa. Ngizwe mfundisi Mgomezulu mathi umuntu usahamba naye nje ethi kade ngafa. Oqala ukubuke kahle bese uyadideka, after that ushona phansi uyabaleka. Bese uyabaleka. Mtshelo seduze ukuthi uqala ubuke kahle uthi hayibo mathi nje ukuthi kade ngafa. Angiyazi leyo nto le. Izingane kwane sometimes somebody waxoxa ukuthi lapha emajikeni koNdundulo wagibeza umuntu. Kodwa ngathi khona namuntu engangayibona ngomunye unyaka. Ngibuya ngabo 2 ekseni. Anginayo ishow ngengifuna ukuba neshow. Awu amen, ngabona ukuthi khona ngathi into ehambayo yandlula la emgwaqeni kodwa inyawo ngiyiboni phansi. Kodwa niyandlula. Anginayo ishow ukuthi kwakuyini. Awu amen. But ekuthiwa wayise exoxa ke lo emgibezile mabehla imthathe phezulu mabehla lapha eNdundulo. Wayesethi hey ngomunye unyaka sasehlala sehlala wathi angithi kunamajika lapha eNdundulo mabehla uthi sehlala kuthiwa mayisethatha ikhona wasethi hey uyazi ke leli khona leli sithatha namhlanje ilona ke singalithathanga saphela sonke la saphelela la sonke thina. Kuthiwa lona waqalaza waphakamisa ikhanda wathi naphelela manje wena kwenzakalani? Wathi wasinda kanjani wena? Wathi awungizwanga ngithe saphelela sonke la wawungasinda wena. Wathi lapha emisa imonto ethuka uthi akabangesambonto ushonaphi. Tshelo seduze kwakho uthi makhelwane uma wafa kunye naye izinto ezithi izobulala wena zitshela ukuthi kade ngafa. Uyabona ke into ezoyenza leyo nto leyo izobalekela wena ngoba isiunderstand ukuthi wena sewunamandla angaphezu kwayo. Oh, somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. Tshelo seduze uthi makhele kade safa kunye noKristu savuswa emandleni ayisekho into engaqeda ngathi ngoba kade safa. Kuthi angisho mfundisi uZulu ukuthi asiyotshela HIV and AIDS sithi wena HIV and AIDS kade ngafa, sithi wena cancer kade ngafa, sithi wena sifo samathambo kade ngafa, sithi hey wena nhlupheko kade ngafa. Tshelo seduze uthi kade ngafa. Izinto kumele zitatazele kumele kube khona into etatazelayo namhlanje. Akutatazela amadimoni, akutatazela ama-devil worshippers, akutatazela ama-satanisti, akutatazela yonke into. Ayikabikho into enamandla over your life. He died for us in order for us to not die again. Ngeke safa sibulawa zinkinga. Aphoshana maya. When it's uZulu wasa kukhona into ethi asithandaze. Masithandaza kwangathi singathandaza into ethi uNkulunkulu asingabulawa
izifo kodwa mhlasamba asilale bese kuthiwa ugcine ephumula nje kodwa kabange sawavula amehlo ngoba yikho into okufuneka isibulale kodwa simele ukuba siubeke lo mzimba bese sishintshe isikhundla njengonogwajoza ikhundla sishintshe lapha siyongena siphume siyongena komunye umzimba ngoba i-assignment isiphelile ngoba icebo likaJehova seliphelile silingisa uDavide elithi iBhayibheli uDavide kwade semdala kodwa ligcini lapho lithi iBhayibheli eseqedile ukhonza icebo likaNkulunkulu walala. Oh, somebody shout hallelujah. Eseqedile uDavide ukhonza icebo likaNkulunkulu walala. I come against into ezakuwena ezolwisana nawe. I come against whatever efuna izoqeda ngawe, not wena kuphela but nefamily yakho. Wesathane yonke into yenzayo amandla akhe ayashabalala kade safa kunye naye savutswa kunye naye. Somebody shout hallelujah. 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 You can stand ungama ngenyawo zakho and shout hallelujah. Stand on your feet and shout hallelujah. Stand on your feet and shout hallelujah. Come on, Church of Jesus. God the Safa. God the Safa. Hallelujah. Hallelujah. Ayikho into okumele ibe namandla phezu kwempilo yethu. uJesu nesimkhonzayo unamandla okwenza okungenzeki. Whatever that is impossible to man, but to my Jesus it is possible. uJehova ushintsha amatafula, athatha abasemsamo ababeke emnyango, asusa abasemnyango ababeke emsamo, athatha kade ngokugcina esegcineni amuse bengulayini abe ngoqala kulayini bese thatha oqala amuse mufa. Tshela oseduze uthi kungenzeka, njethi kungenzeka, 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 kungenzeka. Angivale ngalento ethi I'm no longer where you left me. Angisekho lapho wangishiya khona. Iyodwa ke into engiyaziyo ilona lodwa ithuna elingenamuntu lenkosi yethu. Ilona lodwa li-empty. Awa Mohammed anamathambo, awa Buddha anamathambo. Ithuna lenkosi yethu Jesu eli-empty. Kuthiwa masafa naye, savuka naye. Lana ekufeni umzimba wafayo wawunemvimbo, kodwa khathi sevuka wasala amanxeba. Shothi akusafanele ugule ngoba ngemvimbo yakhe saphiliswa. Ngalesikhathi evuka ethuneni wasala i-evidence. Athi Thomas uma kuwe ngempela thana ngithinte enxebeni khona izinto ezizosala zibe i-evidence. Mawusuvuka ungasekho ethuneni, I'm no longer where you left me. Ayaba hasula haya. Angisekho ethuneni lenhlupheko, angisekho ethuneni lokugula. He has risen. Kamaya hasula. Usala ama-tombstone kodwa sekho thina ethuneni. Sala ubufakazi bokuthi zake sadlelwa imoto. Usala ubufakazi bokuthi sake sakhonza lapha njengamanje sila. Nanka amanxeba i-evidence ukuthi sike saya ethuneni. Mvumeleni ngivale ngalento ethi khona abasazoqhubana beye kuyithuna lakho.
bese bekufica ungekho. Khona basazobuyela ethuneni lakho ngoba uNkulunkulu uzokwenza strategically ukuthi they may not lose the direction baye ethuneni kodwa bazofika ethuneni seqanjwa amanga thi utshontshile. Angazi amanga azokhokhelwa ukuthi kungashiwo ukuthi uNkulunkulu wenzile. I'm no longer where you left me. Funa masiphuma la siyotshela izimo ukuthi I'm no longer where you left me. I'm no longer where you left me. My restoration is guaranteed. My redemption is guaranteed. My revival is guaranteed. My healing is guaranteed. My deliverance is guaranteed. And it is signed and sealed in the blood of Jesus. It was not a mistake ukuthi such a weekend sivale ngeHoly Communion. Ngoba kusiwa ujusi lo yabafana bakithi. It is a signature, an endorsement. Ethi uma kukhona okufuna ukuqeda lento eyenziwe fanele kudlule egazini wafa kwabakanye. Singavala amehlo siphakamise izandla. I'm no longer where you left me. Kamanda kasuli yahande. Tikapaya uli yahandeya. Shanenenende kete. Tapaya uria kapahalia. Helina naharia haneya. Sahlanganiswa ukufa. Sabaphatiswa kuwe. Safuka kanye nawe. Bayete Jesu. Shanenene helikosa. Hila bahante kebaya. Heliko silia. Satabuki zengo zetempeli. Haliko shalia. Henene hesilabaya. Siyabonga moyingcwele. Siyabonga Nkosi Jesu. Siyabonga ukuthi asekho lapha besikhona. Uyinkosi ephakeme. Fanele ukudunyiswa. You are changing our story. uNkulunkulu wethu ongcwele akekho njengawe Thixo wethu onamandla onke. Sesiyaqonda Nkosi ukuthi yingani bekunezimpi ezingaka towards this day. Baba wethu onamandla onke siyabonga ukuthi nangemvimbo yakho saphiliswa. Wathabatha ubumpofu bethu ukuze sicebe thina. Wathabatha ukuhluleka kwethu ukuze sivele sinamandla. Athophala kahle akatho ngaboni athi sengiyabona ngoba zonke izilimi ziyavuma onke amadola yaguqa and confess ukuthi you alone are the Son of God. Phakama Nkosi yenkazimulo siyabonga baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thatha udumo lokufanele namandla nobukhosi in Jesus mighty name, amen. Ashayela uJesu izandla enkulu. Asimshayela uJesu izandla. He is worthy to be praised. Come on, Church of Jesus.